engka agaganna, engka waramparanna, maka da deje na siagay yaliangi andre yobi ita uwe manri selama engka mofi yatu war si batue gili mancajidagi ko atakaleta fasam pajamo manri lari apalana almarhum. Narekon kawijata bapak ibu magampang ajak tafala be guru mangajinna nalalengi mafala isura al-Fatihah. Tapi idi to matuan na pak guru anak tak apo tak baca surah al-Fatihah. Magi namo mate ki selemas sempajamila pong anak pasti na baca al-Fatihah. Lari apalannya itu. Kenapa guru itu mulia? Magi guru yang mega apalanna. Setiap ilmu yang diajarkan narikuang kepego ilari amalakna. Nasiaga igan atau guruna guru mangajinda naranwangi mafalai al-Fatihah. Ajak tafala be idi pak guru al-Fatihah anak tak. Pak guru al-Fatihah apota. Magi assalamas sampajamu ya tu anak pasti na baca ya. Amalak malari. Magi na paralu pas sidakah. Orang yang meninggal itu pak, dia akan berteriak di dalam kubur. Angka tu napagurangan regurut atau fandritai. Narekomelo ko mitai agagamu depa na capu angka si pasambena. Depa na capu angka si pasulena. Depa na capu angka si patambana. Pekoge resep na bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al awwalu falaysa qablahu syai' wal akhiru falaysa ba'dahu syai'. والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء الأزل القديم الذي لم يزل موجودا بصفات الكمال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa naziril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Sininna tomato malbiki nanya sila sura malbiki yang kir yang masir pun Allah Ta'ala. Alhamdulillahi wa syukrillah ia muhrimun ripapuji nanya beresaleng pada kita sampai segi pai memasalawak mas lauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamuari asani asanna atudangan tak rilalan ye onrangi ada pungatta ribola atudangan alena almarhum Mansur angkamatuy itu makita matanga kung Allah Ta'ala na sabah barakakna na inriki na sabak segay ega na pamasin gangkan na wasilik na matu wadingi mancaji tawa pasar fatawa sara ininawa lauri alena keluarga na almarhum makoto parofemang wadingi mancaji fat dagaraga rilalan na atutungal linota idi yang kay hadere lebih pasiha wadi tuiwi matu mancaji pak bajalaleng lauri alena almarhum letu riwanwa arad dakanna sila surang malabiki nanyah tomato malabiki yang ker yang masiri fong Allah Ta'ala. Pada hakikatnya setiap makhluk Allah
ye mananna winruri pancajinna pong Allah Ta'ala engkamanang ni ijajiang si bawa papetutuna de gaga winruri pancajinna pong Allah Ta'ala na pancaji sangadinna ijallo kengi papetutuna si bawa ijallo kengi laleng asan nanganna. Setiap makhluk Allah itu sudah ada takdirnya masing-masing. Engkamanan na totona. Tanat-tanangnya pak, awak witon naro totama kue mega galung. Yaitu tanat-tanangnya agalungnya angkatona tu totona. Maka dako ase mapakoi itaroy makoi matu modelek na totona. Awak biasa ya ropak galungnya telak bawa cedek bosie biasa nanoko pong Allah Ta'ala biasa to namurumurui pak baluk pupu pupu aga masoli ni na dena faja makan re balawo padahal iro tanat-tanangi angkana totona olok-kolok engkatona totona idi rufatawe angkatona totota. Makanya makade tomatuat tariolo andre guruta to fandritae yero toto ipuran itu napatan tu pong Allah Ta'ala toto alena mi tumatu sappa saba tania saba papole toto jajeng kamanan na totota tanat-tanang ang katotona, ulok-kolok ang katotona, rupa tawe, ada takdirnya semua. Takdir itu pasti akan mencari sebabnya. Bukanlah sebab yang melahirkan takdirnya. Jadi dena wading isalanges sabae nareko takap itu toy. Pak biasa nareko mate nila foto matua. Iya rupa dimondrinna wijanna silasuranna biasa si jallo-jallo ni si salah-salang. Gara-gara iko terlambat mau pendek rumah sakit benengnya masih jai mau pendek rumah sakit nulle deto pada mate padahal namo dokter ni gemuloy na rekototo na melok mate musti mate gara-gara iko pak ko si Sandro amek mutiwi na Sandro siti maca po Sandro sina fatama namo Sandro ni gemuloy kototo na melo mate musti mate magi nasaba iro toto namuto di fajai penyakit jantung na takapos itu matu asam urat na magi nasaba melo nasapa itu toto na makanya mate ni mi toto na meto ye mi emelo ifake apa ye memang na ifake na iselesi itu sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi dena wedding isalangi sabae nariko takapun itu tuh gara-gara iko wi makna maka de makna maga sih kak de bawa na jaji ase pak yarokoloki no galung itu limo pamanoko ranjang maka de makna nana de cemo paka pacan na lenga kak na de mo no galungi di nawadiki si salah-salangeng pangulutan Nabi Adam alaihi salam ketika dikeluarkan dari surga wattunai pesu pada surga hingga nasalangeng apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Tidak. Maka gara-gara iblis lo kagoda ka ipesu si kak ke surga deh aga palik nasa Nabi Adam Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana puang ugau bawangnya leku puang tadam pengekak kasih ugau bawangnya leku aga betul kan Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri tidak menyalahkan orang lain jadi dia gaga wading salahnya ketika iblis dikeluarkan dari surga aga naseng iblis
gara-gara Nabi Adam mapakwe bendengi de gagayasan Nabi Adam na iya mo papimpingi malaikat mapas sempanya. Iblis menyalahkan Nabi Adam. Jadi narekong katau salah cek dek zaman na tapamelok na salangat tawe na salangi balibolana na salangi silasuran na masilasurang iblis ya tu. Setiap yang kita lakukan itu sudah ada garisnya masing-masing. Makanya mapasang itu tomatuat tariolo andre guru tafandri tay bapak ibu. Dek tu na wedding malad isase keng ale gau mapural laluy. Nasabak ya tu gau mapural laluy engka na tentuan na. Dek tu na wedding malad ipunawa-nawa gau mangoloy. Nasabak ya tu gau mangoloy. Bala tentu iratena bala tentu ya pun nangina de na wading isalangi mapural laloy magi na pakui kedoku watuku kalolo magi dewa pakui. Kenapa? Karena itu sudah ada ketentuannya masing-masing. De to na wading malada ipunawanawa gau mangoloy nasabak ya ro gau mangoloy bala tentu ya pun nangina. Karena terkadang ada manusia itu yang merasa sombong. Engkau rupa tahu rumah tempo pak. Si tahu mengoloy, 2 tahun mengoloy. Upendre anak kujupan damaku lihat ko selesai roe lesu kampo magaloni ro jamanna. Ye mo mega pak selesai kujupan damaku lihat si seneng kay lesu. Alena siya po ngamong kosoki malipelo. Yako pasad ding ita sela-sela kifaega pa ung kosona labi mo sad di ko matinro tutuy biasa ipunawa-nawa puramana ni makbatataw anak ko puramana ni upaboting yako upaboting matu facap purenge lepe nak ro pak makbatataw mana ni anak ko sisan na purna pak boting anak na makbatataw mana nga anak na alena si pengonra ngepo. Jadi sitongan na makadaya andre guru tatau fandri jangan selalu berangan-angan panjang. Ajak tuli tuman nawa-nawa malampe karena angan-angan itu adalah kendaraan iblis yang paling cepat. Lata dari nafsu mada taksibu gada dega gatau mulai pahangi secara pasti maka da aga melok na jama baja biasa ipunawa-nawa melok ki mangeswase ternyata bosilup pwede na jaji mangeso ipunawa-nawa melok nonno pasae tako denat dan arisange dega isa balanca walata dari nafsu bi ayyin ardin tamut de toga gato mun lepa hangi makada tegi matuk monro mate ye tawe biasa tawe lokani sompe rewak mani kampun na napa mate itu menjadi rahasia azali. Jadi dega ga waddi malad ipunawa-nawa malampe nasabak dega ga tiwi ki masusah itu sangadinda nawa-nawa. Apa yang membuat kita susah Bapak Ibu? Nawa-nawatta lo simat tahun baru tahu libur anak sekolah aga si romatu ibalanca de panat tahun baru tahu pusing nih aga si romatu iyalia balik tomat tunu-tunu balik de panat tahun baru tahu mapangewan nih matulak kay nero gara-gara tunu balik. Jadi dia gagat tiwi ki malad masussa sangadinna nawa-nawa. Biasa kamala contoh ya sange nawa-nawa. Ya sange nawa-nawa pak biasa tu kotomelok mak bangu bola. Napai ike pondasin na bola itu noy pelo napat tudang-tudang. Te punila tulante 2. Capu pelo na napitalinga. Maka dawe dega pala gaga kasig na tukang pero yasan nawa-nawa
Maka deh guru tak Haji Abdullah Maratang pada risengkang bahwa ia tu pak kita, tapi ia tu capak na pak kita bahaya. Biasa ka kalolo minta anak darah, tanjawi kalolo pak na moto biasa tu. Maponcok sulara na warna celak, lalu ko yolo bola. Waktu na itanga yaro anak darai pak, tanya apa persoalan? Yang menjadi persoalan narikulabe ni yaro tawe, taden ni taunat na tulikomopi gambaran na sulara celai. Mendrek ko bolai, tama ilalan na kamarain na tuli gambara sulara celak manina tanga. Yaro yasan nawa-nawa. Makanya angan-angan itu adalah kendaraan iblis yang paling cepat. Dega aga papangewaki pasisalaki si kampung, pasisalaki masila sureng gara-gara nawa-nawa tuli mumpu. Yak ko pakitan kamu tugangkan na, tapi ko nawa-nawa na molat tu Jakarta na rate to. Sila surah malabiki, nanya tomato malabiki yang kiri masiri pong alatala. De na wading malad da isasekeng ale gaw mapural laloy nasaba engka na tentuan na dito na wading malad da ipunawanawa gaw manguloy nasaba bala tentu iratin. Pesan yang kedua, maka de andre guruta pandritay ajak muah tamalad da masara nariko na tuju ki pacoba nasaba dito gaga capak na yaitu pacoba sangadinda papenyama. Ajak to tamalad de mariuh marenuh nariko na tuju ki papenyameng nasaba de tu gaga capak na yaitu papenyameng sangadinda pacoba. Paduam itu si sambe si sele ye dua pacoba papenyameng de gaga tau masara materu-teru de to gaga tau manyama materu-teru. Makanya tomatuat tariolo narikong kanana malade macawa macule ananae magalak macawa tertawa terbahak-bahak aga pakamparan na nene tariolo hena aja malade macawa pak loko tu teri de na metta purana yang parang teri ni. Apa artinya? Capak na yero cawe pasti teri, capak na teri pasti ang kacawana nasaba de gaga tau masus sama teru-teru de tu gaga tau manyama materu-teru masti si sambir si seli. Makanya de tu nawading malada ifusara tania pacoba na malada yita aga palik capak na yero pacoba. Maka day alena pangulut ta Umar bin Khattab radhiyallahu an. Barang siapa yang mampu bersabar akan cobaannya, akan ujiannya, maka Allah akan membuka 4 pintu baginya. Nigi tau maca sabarakang ipat cobana apa babanna pongalatala tatimpa. Yang pertama babul makfirah, babanna adam pengeh. Makanya ya rob dosa ewe bapak ibu madu farufat tu batina pongalatala madampengi engka dosa ia pa nak dampengi pongalatala ko to masam pajato ba duan rakang engka to dosa ia pa nak dampengi pongalatala narek kufura ki melo adam pe ko tau yonroi madosa apa ayaro tau tuli icurita ni yare gayewa mapangewang yare gayewa sisala. Terkadang kita mohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Degaga urus aku ke tu elo dampak ko jolok ko bali bolamu yaro mewa mapangewak gara-gara solongan. Engka to dosa ia pernah dampengi po ngala taala pura pi botting. Kemudian ada dosa, ia pernah dampengi po ngala taala nareko macaki sak baraki yaro dosa. Jadi madu parupat tu ada dampenna po ngala taala ri tujunna dosa. Babul maghfirah.
Kemudian yang kedua ada namanya babur rahmah. Babanna pamasi. Ya narona baca ayatna dendra lena gurutta. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nih mage bosi nih. Koniro. Ya rokok ka bosi pak. Ya roto fanrita tanah pasaki. Ketika ada air hujan yang menetes, maka manfaatkan itu untuk berdoa. Tidaklah tetesan-tetesan air hujan itu turun kecuali diantar oleh para malaikat. Makanya setiap ucapan kita pada saat hujan, narekong kawarek kadat tak nabosi, ya rega engka pak duangat tak riwat tubosi, seluruh malaikat yang ada mengantarkan air hujan itu maringkali ngamaneng makada maneng amin. Nah dua ki malaikat makada amin. Makanya Rasulullah mengajarkan satu doa. Jadikanlah air hujan ini air yang bermanfaat. Batina na bitter, nalolo ngesit di faduanga. Pancaji yewe bosi make guna. Tapi bagi orang yang mencari kehidupan dunia, efuang barakana we bosi nam magi-magi malomoto masolo dalle. Manfaatkan untuk berdoa. Ajana na inoko si awe bosi si depa na pura car. Sila suruh malabiki nan niya to malabiki yang kerja maseri pengalataan. Babur rahmah babanna famase na rekomacaki sa baraki pacoba na pengalataan. Agaya sa pamase de na tatapay yaro pamase sangadin na pacoba no lalete. Orang yang selalu minta rahmat kepada Allah, puat tamasika po. Melok ka menre umrah, tamasika po. Melok ka magalung, tamasika po. Melok ka lete bola, tamasika po. Orang yang selalu minta rahmat kepada Allah, magkaday guruta pasadey alemu icoba. Apa de na tapayatu pamasemen lawi sangadin na pacoba no lalete. Nabaca nga kiden raya na guruta. Wala nabaluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Icoba ki minal khawf, dari rasa waswas, dari rasa takut. Wal ju' metau ki malufu. Gangkan na siaga egana tau si sala mas sila sura gara-gara waramparang pak metau malupu. Wa naqasim minal amwal mitau cipe waramparan. Wastamarat mitau masolat tanat-tanan. Maka ega pacoba koro. Capak na yaro ayae ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nareko maca ni sabarakengi nafwada ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Maka orang itulah yang mendapatkan salawat dari Allah. Aku pun Allah Ta'ala salawat kiki de isilada mas sampajato ba seratu rakan na dampeng ki pun Allah Ta'ala warahmah tappato itu pamase yakko na salawaki ni po ngala taala mas samangi salawat na po ngala taala mas samangi tapana pamas dengan satu catatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pahangi maapole ngata arewa kata aku po ngala taala aga battuan na ata maki idi rupatawe ya toro maki ya sangi ata yakelo elori ki loki icoba siki loki inya mengi siki apa de me magaga pun nangetak pak ya tu malada ti masusa tawe alena melok mapun nangi sewa alena melok mator isewa biasa ro
Ako bali boleh na tuju susah. Magi masulang HP na HP baru. Oh, dito'y malada masara. Magi nasabatan niya idi pun na. Ano na mo bali boleh? Sisan na HP tak masulang. Saman na ulawa makilo tadeng. Talo anak na nachalamanan. Gara-gara iko musulangi HP. Magi nasabat napunangi ro HP na. Napunangi waramparan na. Makanya napasa ki Pangulo Ali bin Abi Thalib, cukuplah dunia itu di genggamanmu saja, ajak lalu mu patamai ku hatimu. Engkau wijata pak, ternyata idik punna. Titipan boleh ku puang Allah Ta'ala. Na pinrengi ki puang Allah Ta'ala. Ajak ta patama ku atita. Pak ku mabatay ito anak-anak mapadiati gitu. Sementara ya ron na ede na mabatta sa gadina ang kamana totoo na ang kapapakido na puli po ang alatan. Jamata idi iparakay mi. Ako ang kaaga-aga jinrang pakasingi farakay nga na. Nasaba machay punana ko de na ifarakay de na pinrang akimondri. Ang kabeneta pa yinram ito. Tanyay di punna. Pak Mega tahu na saya macanti beneku sabara na mamagko. Napatama si kuatin na sama na na punna. Sisan na panan na kang ibenena mapadini atin na. Pak detu nule pungkiri ro, de nule leseri ro. Makun raye pak, ako matakoni ta cede, yatu anan na kan nanalaw pak bura. Ya kumanoko ni akiran nuki na uray alena yato. Makanya kumanoko ibeneta pak Marioki. Wih, alhamdulillah manoko moy berarti tumo piro. Iya tu maselang ako yera ada ciamate. Tanya idi punna. Makotoro sa bali na ibu. Oh ibu, tinro nih. Oh detova. Lakai tak bu tanya tu idik punna di. Mana maselang? Itu hanya titipan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihat. Waramparammu, keluargamu, wija-wijamu. Zinatul hayati dunia belo-belo linon anu yinrem ya senge belo-belo dega perhiasan madepe ako watakale sangadin na yero cinampe mi madepe namo maga lupo na yero rante pa namo maga la ega na foto baronco letu sikui dega gamat depe mataru-taru pasti na lega. Itu namanya perhiasan. Zinatul hayati dunia. Ketika kita merasa bangga maka dia maka luang galukwe yaitu galumu anu melo isalayat denat depe. Ketika kita merasa bangga jabatan saya tinggi, kedudukan saya, pangkat saya tinggi, yaitu pangka emelo isalay dena depe yaitu pasti masaraki mage zinatul hayati dunia perhiasan malam. Makanya jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Aga-aga na ita mata detu nak tu modelin. Jaka mana makadaki ustaz mak bicara pakaian na ustaz mak bicara agama. Jaka mana ustaz si bicarana ustaz si fakianna tapi belum tentu ustaz atinna. Hakadakiwe majelis ta'lim he gallo pa yita waju saragam. Maka yega tu waju saragam wajunna majelis ta'lim pakaianna tapi tanya si majelis ta'lim timunna. Jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Alena almarhum Mansur
makadaki makadai mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Aja lalo nang kamu kada mati. Bal ahya. Situngan na tuoy, walakin la tashurun, tapi dena pada isadari. Agaya semate pak, mas sarangi tubuh si bawah nyawai. Mati secara syariat. Paduan rupa tu mati. Engka mati hakiki, engka mati syariat. Agaya semate syariat, mas sarangi tubunna si bawah nyawana. Yero tubuhe watakale kasara, gang kami ako calori na ko buru monro. Melo buru mancajitana yero. Tapi engka ya senge nyawa, yero nyawa yena romatu ibawa laur ya senge. Alam barza onro matajeng maga pinarewe makadaiwi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setiap orang yang meninggal itu akan dikembalikan kepada jasadnya pada malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, keseratuna iparewe ikut tubun. Angkato pahangi dena iparewa kotubunna, tapi ifitangi onro-onruan na pak dimundrinna. Makanya kenapa kita memperingati hari ke-100-nya? Nasaba itimpakan ni alena wanwalino ni taki makatudat tudanga kue makadawe kasih silas surat kuneng garamo pak. Magi nang kayasan nan repitunna malam ke-7 karena ruhnya itu diperlihatkan seluruh keluarganya yang ditinggalkan. Wijanna agana pegau silas suranna agana jama si bolana si kampun na weng kamati kasi wijaku melo doang kak ya naro sabakna ang kami biasa salah pahang pak. Dena jaji matampung tawe narikode gaga bepa putih. Dena jaji ibaca nan repitunna narikode gaga yero bepa na nomoro arwai. Desa kada bepa ga san nakwe. Yero bepa putih. Ang kato yero pak gola chala yang kalang ngana. Dena melok matampu ko de gayer. Dena melok dibaca nan repitunna ko de gayer. Tadampeng ka. Al-adatu muhakkamatu malam takhtalifi syariah. Na iyar ya sange ada dena marigaga ipegau. Nareko deto na si sala si bawa agamay. Tapi nareko si sala ni ATKE. Sala si bawa agamay aja ta pegau. Mega tahu sibuk patuju ada na lupai agama na. Sibuk matampungnya ada tapi degaga to mengajiang ni anakna sila suranda degaga melo duangan ni magi sibuk ni murusu ibembe sibuk ni jama sapi padahal agamahan na yolo ipatuju sibuk turu pusat na fa imam matah lele si agam ito duangi talulice mitaw sibuk ni karo matah lele padahal agamahan na yero tegi lo katawe sesak ibagi lempan na yawa bola. Ibu-ibu tegay sibuk ni mabib pailala. Kenapa tidak berdoa dulu sama-sama? Elo dua ki jolo mas sama-samang mengaji ki yolo mas sama-samang. Aku loki pale bage domenge bage ni tapi furafi melo dua. Biasa lalo sibuk tawe melo dua ngi almarhum anakna sila suranda dena cue melo dua. Tegi joka sibuk ipaling itenge. Mohon maaf, biasa tiyo birang anak pesantren mengaji. Si sebu anak-anak mengaji. Sedih anakna almarhum mengaji. Lebih melebi yaitu sedih na yaro si sebu.
Si sebuki koy melo duang. Cek di sila surang na melo duang. Lebih mak barakah iparelo duang na yaitu cek dewe daripada si sebu. Maga palik nang kato pada melo dua kue. Maka dari guru tak 40 orang yang berdoa, Allah akan mengutus seorang wali di antara mereka manca jilalang yang iterima pak dongang ikut tu. Ya naruto melo dua mega tahu. Makanya dena ya caki murus uwai pelai, dena ya caki murus bepai, tapi kom melo duang ita we acueki melo duang aja na iran duangi maka da ustaz mo melo duang sila surah malabiki dan niya tumatawala malabiki yang keri masir mo Allah Ta'ala pa dioloy agamana na iya ada na yato si laogi sa isa ada na pokok napilo icamme mompo ni ada haga nasa yakko mucamme nasa lapot tomate aja lalo mo bolol la ilaleng bolol la isaliwag ko malan ni ro pasero napa nasiram pole ilalam masu saliwa makko matoroy di ko nacaki mabolo makko he nalorang iputar si kalili ki makko he biasa waktu tanah mahagay ya cangi makbolo la ilalang nasa makbolo la ilalang ya ustaz kamma na melok marala malakul mau mate makdapir ngi matu tawe ko tu boleh jadi ko makbolo la isaliwangi sandu-sanduangan asan na maka dakak ko makbolo la isaliwangi samanna bali bolane yelo doang mati jadi pada mui di bone pak setiap pak imam ang kero kampung narekomendra ipa imam murusuk tomate yetoro matu tade sandala na pak imam suwali mo bawa deto na tade mana biasa tanay maka da pak imam magi na tuli tade sandala tak suwali can na nalamana ngi isamo pawi maka da napake tapi de suwali mi nasa yaro wuju ustaz make balipan na jaji yaro sandala make balipan na jaji ya kita orang iwuju sapa mo pamatu bali jadi selengka to mate tadesi sandala isuali kere-kere pa ima dena sandala lo tomate nanre ciwan ninna nanre talumpan ninna ibacangang ilalan na yaro baki ang katoro witaro yemanan na waju na puji itarok korobaki angkani wajun na angkani songko na angkani pao na biasa kimita pa mabaca pao tadampang akapon yero riolo de gaga macarama mata siya pada makukoy aga pala cara na tawe mata siya yaro almarhum na rekoma mate ni lapot tomate yaro pawe na rekoma baca ni tawe nan retalumpan ninna yala pawe itaro korobaki magi na yala nasaba yaro buwan na pawe alena mo pala po tomate tanangi batan na yakonita ni tawega nasirampe-rampengan ni decen na tawe makadawe kanan na kasi ye pawe pura yan re mapuasay kanan na ye pawe nan re pasikulay ya sirampengan ni decen na lari apalan na almarhum yaro ya sa takziah aga ya sa takziah tanya takziah itu menghibur de aga ya sa takziah berasal dari bahasa Arab namanya a'azza memuliakan ipakalabi tomate peko carana ipakalabi irampe decen makanya kalau kaki atutungange lok kaki melayat lok kaki tomatewe aja na jolo agalungan tak tacurita decen na jolo almarhum tarampe wakawi tomatinulu kasi no masigi tomagalak masidakay yaro ya sa takziah neng kalinga keluargana neng kalinga wijan na sila suran na kawi kamatukan si rampe madeceng ya ambo ko masagena ni panad din na yan aro yasa menghibur
Tanya maka dah menghibur mapak di cawa. Makanya kalau kaki melayat jasana jolo icerita yero saliwar ro. Pak mega tolok ka to mate maka lagaloram mi waju. Latu ikor boleh aga nasa we kadi ni hordan na tanra na diga anak na. Maga sina hordan na musare manang. Itulah sebabnya ketika ada orang yang meninggal dua itu napasu pun na boleh ker. Kotanya werino gola-gola. Aga batuan apa? Andre no gola-gola pa jeni tu limandan na Tapi mega tahu capu gola-gola siapa aja mak bicara. Artinya magi na gola-gola. Ya komelo ko mak bicara bicara ki na sabak warik kada macaning. Magin na werino nge pasaw dakka ya komelo ki mak bicara at bicara ki sebagai pasaw ini nawa pasambe bicara itu aga batuangan na ilora ki mak dampe madece magi na pau na sabak iro batan na pa we ale na mo patanangi batan na uti ale na mo patanangi ya kodega na tanang adya na yan linga si ko pasay magi na sabak lomi ya lapas sengerang iro bahkan ang katawi tako kabaki ang kamana wajun na koro yan nasa na po ji mapake maberajama yan nasa na po ki songko na masampajang yan nasa lipa na po jilada pake matin rostas makadaka yan na ro ifaribaki nasa yan na ro makadaka tabe watun na tuwo alena almarhum na po jitoki ga nasa na po jika magi pala de tendre to korbaki pasibaca ki Endre Toni koru baca toki dena ya caki masan nusan nuangeng tapi hati-hati ya sangnya san nusan nuangeng cek dek bawa lesena ATKE mak bali bola si bawa apa duange tajamamoy tapego mo tapi tisangi batuan na maka da aga batuangan na yasan nusan nuange tapahang yolo ya ko tapahan ni waddi ni tajama salama de to na si sala si bawa agamay hadya makada na pego tak bali bolay ipego to ni na pego tak yan ipego to ni hati-hati haja tajama si di sewa-sewa na rekode tapahang ipat disangan sila sura malabiki nanya tomato malabiki yang keweh yang maseri pong Allah Ta'ala si tengah 10 wita konero di konero lanjut deto kata cakarudu alhamdulillah deto kata cautu dapa oh iya tu dah mau kia lo na leso yang terakhir kemakada kita terakhir pacapuran itu nyaman-nyaman tahun itu dah agak kira-kira Pak Yaro idi rupa tahu yang kamana kita tutur di anu teman nasai biasa pun nawa-nawa loki mapalong ternyata laingi boleh biasa pun nawa-nawa melo runtu wasele mega ternyata cedemi atau sebalik cedim itu anu manas sama kokwe amatenga bawang maka dia andre guruta si aca-aca na tahu nafas sadai alena ri anu manasai siaga ega na tahu nafas sadai alena ri anu teman nasai silada punawanawai baja silada pikiri kisangadi ternyata baja sangadi anu teman nasa tau pemeng 2 tahun menguluh padahal paja bawang belak tentu iratena mata neson jangankan besok pak iya bawang dia bisa kada urat temo gamatu babana bolaku pintuna bolaku ko bone yare ganade magi nasaba anu teman nasa mana ya ro jadi ba man nasa amatinga bawang makanya tapas dia aleta koro alena almarhum jokani agaw imelo ipasadiangan aja lalo talemme i almarhum na inapa isoro lopi-lopi gili yan lufay pa biasa tu angka tau na lemme tomatena tak beka 2 mi nenggarat tomatena si tau Idul Fitri Idul Adha pekogi pale tadampenga kamaraja
lebih malebbi i baca Fatihah silapai na iya tu andre mak baki lebih malebbi i kul huwallahu tak bekatallu ikiringangi almarhum daripada batuah mesana. Pak Mega tahu sibuk bangungi mesana malupu nageresa sapi tapi gilingi na lupa melo duangangi syukuru kimitai alena almarhum sila suranna hari ke-100 masih diingat isapa tu bansana ya rupa siaga tau haderek koe maka Nabi tak ketika ada orang yang meninggal kemudian banyak yang hadir di rumah duka mencaji tandai itu adalah husnul khotimah madeceng amat dengan niat to makasing maka ada maga ni pali ustaz na yero parello duange biasa ya lufai apa sibuk ki mello duangang aleta sibuk ki patuju para luta ko yolono fungala taala maka dai gurutta saparangi amalak malari aga yasang amalak malari malaki akurang ya sidakangi ko masigi ya sidakangi ko anak mengaji ini akangi apalan na almarhum selama engkau baca akurangi majapunna lari mataru yaru amalakna engka aga-aga na welai cek di heto galung si petak mo yaro galunna ya isuro jama yaro galunna ibagi telu waselekna peko carana ibagi telu ong kosok na seddi tawana pak jamai seddi yaro seddi tama ko masigi jadi lari mataru apalan almarhum engka agaganna engkau waramparanna maka da deje na siagay yaliangi andre yobi ita uwe manri selama engkau mofi yatu war si batue gili mancajidagi ko atak kaleta fasam pajamo manri lari apalan na almarhum narekong kawijata bapak ibu magampang ajak tafala i guru mangajinna nalalengi mafala isura al-fatihah tapi idik to matuan na pak guru anak tak apo tak baca surah al-fatihah magi namo mate ki selemas sempajamila pong anak pasti na baca al-fatihah lari apalannya itu kenapa guru itu mulia magi guru na mega apalanna setiap ilmu yang diajarkan narikuang kepego ilari amalakna nasiaga igana atau guruna guru mangajinda naranwangi mafalai al-fatihah ajak tafalaba idi pak guru al-fatihah anak tak pak guru al-fatihah apota magi assalamas sampajamu ya tu anak pasti na baca ya amalak malari magi na para lupa sidakah orang yang meninggal itu pak dia akan berteriak di dalam kubur ila ajalim musamma fasaddaqahu benenge iwereka wattu cinampa namose di mana menne untuk tua kolino fasaddaqahu melok ka masidakah denak kada melok ka tua mas sempajang denak kada melok ka tua ma puasa magi na pas sedekah ternyata orang yang meninggal itu di alam barzah maka dari penguluta Ahmad bin Hambal mereka menyaksikan pahala sedekah menaungi dirinya sampai hari kiamat apalan nafas sedekah yala cinongeng akoro depa ripa lalaki depa ipatoko ki koso kiamat depa ako alam kubur napa itiwi lo alam barzah pasidakana mitawe cinongi napaniyaro ya sange pasidakatan niya ko akhirat mi namuko ko buruay icinongi ni jangankan di alam kubur kolino angka tu napagurangan regurut atau fandritay narekomelo ko mitay agagammo depa na chapu angka si pasambena
De pa na capu ang kasipat sulena, de pa na capu ang kasipat tambana. Pekogi resep na Bapak Ibu. Pastu iyolo sakke na riolo temuan rena. Ang kagajita 3 juta. Pastu iyolo sakke na 2,5%. De na mega. Palitan re 75 sabu ko tu. Pastu iyolo sakke na napay balanca gaji. Magi tawe riolo ko magalungi alena lata dampar puan rima galatu ngarum matuana waju bekafitu menggala 7 kali panen agar rahasiana de nanri asena sangadina na pasuyolo sakke riolo pak riolo de pana isangki ase aga na napego pun nagalung nasangki cedde tujun na suduk na koro napaisyo makade to bone si wasse dewi sakoto pinrang aga na sengero pada moy si wasse tegi bawa ro si wasse ibawangi lo na bolana imangi itiwi lo bolana kate biasa makanya Pak Imar riolo dena sila de magalung tapi penuh galung penuh ase koro tujun na teras na aga pala norusu kate imange doje masigi minasaray tapi Pak galungi sebelum nasangkia sena nalak jolo tawana imange magi nalangi tawana imange al ulama warasatul anbiya yaitu pandritai warisi na nabi de gagap pandrita ko kampota yana tu imange paselena kasarakna benenge engka nabi monrinna Nabi Muhammad alena imange ko kampota paselle nabi ya palak mato barasanji isa mato pak duangange magi na pa ima yobi lo kabacay na sabak baraka asi sumpungan na iman na melo yana baraka na. Jadi aja ta pandangin tengi mangi Pak. Mako matoro di magaluk ko sebelum isang kiti wira mato bolani mangi olo. Hai, mako ojo Pak Ima. Coba. Jadi sebelum isangki ada juga rahasia. Ya komelo kimitai Pak Banoy. Ya tuko to melo mata nang Pak. Engkame to koro telu ipasa dia bibitna. Maka deto bone binena ini akan ngisedi untuk camai ini akan ngisedi untuk imangi ini akan ngisedi untuk desa telukor tapi satu sudut itu satu sudut di satu sudut ya komelo ni matu isangki paresaya telue ya ko angka masola cek di ketu masola ngati itu maka depi tawana imangi je masolangi sapa-sapa rimangi tawana je Pak Desa masolangi paresa dede contoh tapi ko makanjak mana ngiya tu ya naro matuk si kanan koro ibawangi ko bolana jadi malemak tu kalau kimisangi kampung dena nasi jalok tahu magi nya ciat turu bosi magi na tuli macalla ase magi na mapute buana jadi yero sanu-sanuangan yero Pak tapi bentuk doa itu jadi yita di koro napa ibawangi ko pura melo ni sampah iyalan yero ibawangi ko bolan jadi itu caranya pura yero de na mataru tu pabare de tu na mataru mandre de aga pale na pego tematuatar yolo no bimana si kampon na manre ase baru igeresa manu tolo bola na yan no manre ase baru de nanre pun na bola sa ngadin na pura mana manre si kampon na yan na to kotomelo mata na tanang ini akan metuyero puang kunya akan mata na tanang na magi-magi wapan riangi tau ega lebih na pamatu tawaku Yako ya pandriato ega pasti mega waselena. Ya to si di tak balik sibuk ki mandre yo lebih na payak berang.
Dia na nulis sa rapalay, nakita orang ni mawari, napit tawa na bali bola. Pak can na dia pa na melo mawari, ipasilonjo mo pa kukulukase. Pekulo mabaraka. Coba. Jadi pasuyo lo seke ni ro, napa mandre ki idi sa keluarga. Tomatuatar yolo, engka ni baki malebu ni wijanna, si bawa benena, ya ceneri baki Dena mat terus sandru tu. Aga na pegaw. Mate bapak na hena, engka kaju cede bawa mani bali bolai. Engka bale si kerre tiwirengi nenemu. Engka pi anak na lesu na pemandre si bawah. De gaga bali bola. De na genne itiwiran nene. Aga sina pegaw. Cokin na yolo na fanre. Masopi cokinda na pamandre alena. Yato si idi icalla jolo coki pasaring. Yare gaya lapat tongko na pamandre kabutun na patawana. Padahal dia tu coki itu dia tu napa ada sue itungkap pak ibu. Coki yang katu pak dongan na makalaleng. Aga pak dongan na coki. Puang tawerengi kasih dalle mega punnai bola nam magi-magi nanre bale malupo tawaku kabutuna pak dongan na coki aku asu tungkal lain puang tapamate masijak punnai bola nam magi-magi itampun nanre sapi malupo tawaku kabutuna. Jadi si salam itu pak dongan na tu si salah. Selesai melebiki, nanya teman-teman melebiki yang kiri masih Allah Ta'ala. Makanya utamakan sedekah. Pas sedekah, seke na waram parata. Yakko agama melo ya ciri, dena su seke na nariko dena gena sifat sekereng. Tapi nariko melo ki malasan no sono ngapa pedale, gena yari gana dena gena nariko angka pa pedale, keluarkan zakatnya. Pasui seke na. Ajak tandri tu agagaiwe sangadina ipastuyolo sakena. Ajak tabalanca doita sangadina ipastuyolo sakena. Insyaallah deva na capu ang kasipat tambana. Selesai melebiki, nanya teman-teman lebiki yang kewe remasir pun Allah Ta'ala. Dari makuanda naritu teman-temanku yawanang. Ternyata tu asogira pada TV ki masanang. Ternyata tu acara capa pesan pada TV ki masagena. Ternyata tu abbatirang pada TV ki salewangan. Na iya asan nangangi asage nangangi tagattungi bateta betu timpa laja fitul lafina pong Allah Ta'ala namuka engkata pacica lampui faringgarata risesya rajan pong Allah Ta'ala baja sangadih angka papetoto tak masumi tatajang dua nata rupa ngeka rupa ilo fitta rupa tui pak bisena engka tumelo nak baryang pong Allah Ta'ala kami namakanja poler yalena baja sangadi angka papetoto tak masumi tatajang italalo ki batela akatan niki paseng tapi ki kajatua tak naposipa ihanu de na angka nade alinru ki rita na pajang malilu ki sifa kainga ki rabba ki sifa toko ki idi na tutau ibilang tomape jepuh tongatongan rupai lo fitta rupa toy pak bisena aga betongan na tonangat tak na pada ito nangi wajud tak na pada yak baju olak tak na pada yak sukeki aja je tulimin rawaju pak kata tak lasana ya rota cedi baruga cedi waju dua boti dua ni waju na suruh mebu aku apa baruga karena dia na lepek sarojain aku tu to na ngetak na pada itu nangi suka tak na yako langit aja na tuliyita tawe melok ki pada-pada na din atau pada-pada pak mega tu masola gara-gara napasangnya le na pada-pada tawe na ita tawe macicil lebak pada para bola tapalotoy pak yesi tak ruwi talaku makokwe tak dua cicin na lebak tama barugan lomala nandri di ta selesela de satega yolo tama nandri ga cicing ga
melok tu pada nadena pada siaga ega na tahu nasusai alena untuk melok na nyamangi pakitan na tahu aja lalu ta susai aleta gara-gara melok ki nyamangi pakitan na tahu ye to na yulle mola suka tak nai yakko lagi sila suruh melebiki nanya teman-teman lebiki yang kiri masih pun Allah Ta'ala saya kira cukup sekian nam magi-magi make guna lauri di mana kueto pa lauri alena to bicara. Sebelum saya tutup melok kapal seki pasanan regurota Ki Haji Muhammad Yunus Maratang ajak tafala ba imompo matan nasoy rimon rita pura masampaja subuh sangadinna ibaca wirina lena regurota aga wirina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis la takilni sya'ni. Aga betulanna, ya Allah, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha berdiri sendiri. La takilni sya'ni, janganlah Engkau menyerahkan urusanku kepadaku meski sedikit pun, karena secara otomatis degaga fakuleku pun, degaga eloku pun, sangadina elo ule tak mana. La takilni sya'ni. Bekase ratu ibaca yero monrina sampajas subwe riolodena panendre matan nasoy. Insya Allah segala urusan akan dimudahkan, segala niat dan hajat kita angka manangin na ijabah pong Allah Ta'ala. Padahal ni makipapala di mawafad cita ipangolo ati macinot ta risese arjan na poswa ila khadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh Mansur lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum, ilahana wa ilaha wahida wa ilahan kulli syai. Allahumma inna nas'aluka khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidana Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidana Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidana Muhammad. Allahumma arzuqa ummata sayyidana Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidana Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan 'ammata ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li Mansur warhamhu wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' qabrahu wa dakhalal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rahmanu ya rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.